Perpulungan Tuhan Yesus, meriah ukurta bancika kita jumpa mulihi, ibas acara Papalem Pusuh, ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sopi si bagikan kata di bata, mari ras kita artoto. Bapa siringan ibas kerajaan surga, pujiin kini hamatan, ipenangkih kami manbandu Bapa. Jana sepaksana ati kami megiken sada bagin karena katandu. Kesasi badia si ngajari, rasi peangkaken katandu man kami. Segala banci iangka ierti kami, jana ngasup kami jadi pelaku katandu. Ngerana kang Bapa, nggo sikap kami megi kencang, sebab reh kami mindo penampat, ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kata di bata si jadi palas perenungan man banta wari eda. Sini ibuat ibas renungan wasiat sirtemaken suwe ras pustaka si badia. Arpalaskan sada Korintus 10:5 menaken ayat sada se-10 sada. Si jadi palas perenungan ibuat ibas sada Korintus 5 ayat 4 nina bagenda kata Tuhan. Maka ia nggo ikuburkan cena ibas jenari ibas wari si patelukan ipekeke di bata ia si ibas si matenari suweras kesaksin pustaka si badia. Perpulungan Tuhan Yesus kune Kristus mati ras ipekeke ibas si matenari tanpa lit nubuatan ibas nabi nari labolit kaipe artinya. Ibas pala si bageme bagin tanah singkatan ibas Taurat entah pe Taurat nabiin nabi ras ketubi kitab kita si igelari kitab padan sindekah si menjadi pustaka si badia manbanta. Gereja ngaluken padan sindekah erdandanken lip kesinambungan si utuh ras kesaksi si beritakan bagi si ilakokan Yesus Kristus. Padan sindekah eme kata di bata si intina eme nubuatan karena kerehen ras karya Kristus sebagai Tuhan ras juru selamat manusia. Inti berita padan sindekah eme karya keselamatan silakokan di bata. Ras berproses iba sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel tetap nimai penggenapan karya keselamatan di bata karena Mesias enggo tergenepi. Ibas kerina kegelukan ras karya Kristus. Ibas Kristus di batam perdamaikan ras nebus dosa krina manusia. Ibas kematian ras kekeken Kristus. Umat manusia ngaluken pengalami dosa si pasti. Kekekena labo ilusi. Perbansi Kristus mencidahkan dirina man enterem jelma. Kata di bata ngonurikan, maka ibas Kristus emekap kata di bata singgeluh, arah padan sindeka, ras padan simbaru, si gelari pustaka si badia. Jana kata di bata si ibu tuh kena eme tanah si mehumur. Eme pusuh peraten manusia. Enggo me pusuh pratenta nggeluh suwe ras pustaka si badia eme kata di bata. Mari radu ras kita artoto. Bapa siringan ibas kini rajaan surga, kam enggo ngerana man kami erpalaskan tema suwe ras pustaka si badia. Tuhu-tuhu malam ati kami,
sabab berikan kampus ta kasih badia. Ema padan sindekah ras padan simbaru. Kuga kam nggo ngerana peangkaken katan duwe. Janah tuhu-tuhu katan duwe jadi palas ibas kami dalani kegeluhan kami. Pengasup kami guna makikan katan ibas bulu kami. Sebab Kristus Yesus reh kami ortoto badu. Amin. Senina rasturang bageme kata dibatasi sekman banta wari eda. Mindo kami ulah kita lupa guna nge-like, subscribe, rasi bagikan manta-manta si deban. Alu bagi kita nggo ikut muat bagiin ibas pembarkan pelayanan berita si meriah Raduras YKB di bata masuk-masuk kita kerena. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.